имам даргъов рештин. Эльму адлу кутакав караматасу имам Жамалудин гун цадақ даргъо ҳижраҳабуна чӀикӀаса Муҳаммад. Азаралда митлӀусиялда кӀиқъо абилебс ҳонасул ахиралда Дагъистаналда сантӀадусун хадуса имам даргъов рештӀана. Жидерос ҳабас рештӀен ҳарулел гӀядамав гӀедзягӀан рукӀаниги имамас рохьаз жанибе бачҳараб ва Дагъистаналде гӀягарабак букӀинас яқсай гӀурур рагӀалда бугеб даргъо тӀасса бишшана. Кинналгу данде русуҳун даргъо росу базе байбиххана. ЦӀияб росул шамили ҳитӀинаб кӀавгӀа гӀадам хасса минаги мажгитги бана. Ҳени букӀана имамасул мактаб хазина рукъ ва лъимал хъезан чӀезе рукъзал. Имамасул минаялда рикӀат ҳечӀого муҳаҷир забази рукъзалги раъна. Имамас ҳазабун букӀана гӀурус ҳазухъа лъутун рачӀарал солдатҳазе амру ҳабизе ҳаҷатал шартъал чӀезареян. Имамасу қирачӀарал солдатҳазе яқсай гӀурул бақбаку раққалда гӀурус къяйдеял минабе рана. Ҳез жидеегу ҳитӀинаб килисаги бан букӀана даргъоб. Пачаясул аскаралдаса лъутун рачӀарал солдатҳазе хун имамасу лъикӀаб бербалаҳи бугилана. Раъидав нуридзаба қирачӀунил гӀурусазул ва паляказул қадар цӀикӀана. Даргъоре гочун рачӀунил лукӀана Маъруқа, Ғумекиса, Табасараналдаса, Ахушаса, Кабардияса, Нуғаялдаса ва цогидалги бакӀаздаса Аллаҳасул динаси гӀолу рӯҳ кьезе хӀядурал баҳҳарзал муҳаҷирал. Шамилица муҳкам гӯт ҳазарун лукӀана Дагъистаналда ругел хирияв Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ва саллам аварагасул насуефул гӀадамал. Имамас ҳези байтулмалалдаса мухьги чӀезабун букӀана. Ҳеб ҳурматияб сияҳалда кӀиннуску чи вукӀана. Имам ҳезул шивасу хитлураб божалил кахтида қуан букӀана. Дие яқин лъана ҳал пуланал гӀадамал хирияб наслуефул чайрукӀин. Ножоца киддаго ҳазул лъималазулги адабги ҳабе. Ҳази колеб хумсаллул шуили бутӀаги тлъе. Ҳал Аллаҳас тӀассари шараздасан ругу. Ҳеддин лъидал ди раъияталда ҳаздаса лъикӀал гӀадамал ҳечӀо. Ян